Mathari ma thaa ithatũ cia iroko nĩrĩo ngari ĩno ya gũkua mĩra nĩrĩ raumĩte mwena wa Kivu yerekerete Nairobi ĩtuĩkire gũtũngana na mũtino ũrĩa ũvirire ndereva wayo gũkua vau thutha wa kũringana kĩongo gwa kĩongo na matatũ ĩno ĩrĩa ĩrathiĩte mwena wa Meru yumĩte Nairobi. Kũrũmĩrĩra mũtino ũyũ thĩna ũtuĩkire wa kũtharĩra kwa mathaa manini barabara-inĩ ĩno na kũringana na arĩa monire ũgĩkĩka ngari ya Probox ĩrĩa ĩratwarithĩtio na ihenya inene nĩguo kũvĩtũkaga ngari ciĩngĩ mbere ya kũringana na matatũ na mũthiarĩ gwikua mũtaro na kwambia gwakana mwaki. Hiyo Probox ya Mukari kuna toka pande ya Runyenjesi. Alikuwa amekuja akiwa amebateki miguu na inuka hivi ikiwa narara na upande. Ndio alikuja akanipata kwa reni yangu akanigonga. Na vile wa Probox walikuwa zaidi watu 8 kwa Probox. Na wala mimi nilikuwa nabeba 14 sita watu 14. Watu wangu wale wameenda hospitali ni wawili, hao wengine 12 wameenda safari ya Meru. Wamebeba na gari nyingine wakaenda Meru. Wangu hakuna vile wameumia sana. Ni wawili tu wameenda hospitali kwa gari yangu. Ngari ya Manchester nduthima kuvoria mwaki na muthetu ni matuikire maguciira matunda ni gukorwa andu athatu aria maraithini wa Probox ino ni mavonokire guku ndereva uria uraina nguranio njuku cia kiongo akirutwa ai mukuo. Bahati mbaya yule jamaa wa kuendesha gari la miraa aliovertake kupitia upande wa ambao ufai, akapita kwa pavement na vile kuja kugongana ana kwa hana na yule bwana wa gari ya abiria ambayo ilikuwa inasafiri ikiwa inaelekea upande wa Meru. Kwa bahati mbaya yule jamaa wa miraa au driver wa miraa aliweza kuumia, na pale kutokana na kule yale majeraha aliweza kufariki na mwili wake unahifadhiwa katika level 5 Embu level 5 hospital. Kuringana na ndereva wa matatũ Charles Mwita, athii yake ĩrĩ nĩo magurarire huku athii acio ĩngĩ magĩtwa matatũ ĩngĩ na kuthie na mbere na rũgendo rwao. Rĩu rĩtana nĩ rĩrarutwo kũrĩ ndereva na makĩria arĩa makuaga mĩraa gũkorwo marĩ na ũmenyereri mũnene barabarani. Wao ni kama wanaendesha magari kama katika hii nchi hakuna sheria. Mwito wangu kwao ni kuwa wafuate zile sheria zimewekwa kwa barabara. Kama huyu bwana angepita huku kando ndio aingilie pale mbele, angegongana ana kwa hana na hilo gari lingine. Kwa hivyo wafuate zile sheria tu za kawaida za wasafiri wale wengine na kila msafiri katika hii nchi yetu. Mwiri wa ndereva no twarirwe mocarĩrĩ ya Embu level 5 gũkũ arĩa magĩre ngurario cia mwĩrĩ makivirwo thibitarĩ wayo. Vandore Vakameme TV nĩ mwena wa Kangaru kaunti ya Embu, ni Mbita Dennis Fundi.